Otua omoka se munyi sika we na munko yesunsum sei. Omo rush me social media na chapalago oya akwara bebi a menam bia asa bebi a tomia Ghana for achepalago na mo nche no. Esi am wu a je na obenya soldier for mo Ghana mo nsole achepalago ye wudini. E ma na twem na de. Adentina ka so e krama. Be breaking me virgin na afra kwa no breaking the virgin. Afra de no ni hwe afra be 100 million muzia. Onya nti me twa ntro sa adede me ye me ho se me na ye bibi jana bi tu me ho. Achepalago timi catch us eno ma me nkasa. Ahokwa de so hu se dem ma we wodo we de we chimi to kai. But also share one day pe na mo twa. E ho de so hu no kra be ne wo. Ase be no we twa picture. O se mi di obrasa person je me say achepalago so won fast watch nipa on na se won. E dey na be ma na se. E dey na be ma nipa na kasa onimo. E dey na ma nipa na kasa onimo. Wo me ne sunsun a ofedu agu so. E dey ni apaje. Ah me ko sua ni. E mo bodua. Oh, e mo bodua. Lemfi asa aka omuhu biem. Poleeno there make I just suggest download Lemfi na use. A free nay ekosi 9th of September. Lemfi says so use Lemfi they send this guy about $50, 50 euros, £50 or chow 2% cashback straight and so we'll send this guy come on for now we home percentage. Lemfi pay and app a bit me aye. And to just go straight on your Google Play Store and I say iOS neko download the Lemfi. Kai say Poleeno. Me na make catch you into use promo code Poleeno Poleeno. Lemfi can surprise you anytime. And to just download Lemfi. Next start use Lemfi. Na enjoy Nepal Lemfi edema ne lovely customers. Well, great people, yeah, mamu yina akwaba ha Poleeno Multimedia. Medim the fresh boy Papa J. And you have a D and Como, and then come here, no popular request. And from there Sunday neighbor, cause na minya Papa J, Sunsum, Papa J, Sunsum. Hey, I don't answer. I say, and then minister celebrity and come here. You share actually come come for request. Say Sunsum. And now I say, baby, Sunsum will be around. Me question share na oba na obeyi nsem bia no ema me na obeyi nsem because nsem bi cost wa me ase it's about time I was me frɛ Sunsum na oba na nsem a ekoso no obeyi ya no na say ade wa chichire me ka say ensane na wo sane say eye wuti ana o so adwene wo wa body sem me ka se tutu abetutu dem so wa chichire na me so wa chichire mo me pɛ ne say wa chichire anya wo na wo sane wo yo ba na wo no meda da wo na ba chem dem chichire na me fɛ Papa J Papa anya wo fɛ na mo to dwan ma mi di ma chichire ma de esi amasane a wo pɛ so chem se me chichire na so no pa me ka se ma miska nto dwan ma so ma miska ndi wo ya de na se me hu na se Sunsum ye ni se ne beboa ana so ye ni se ne beboa omfa me ma bo me hu mi ti hu ka a ma ye ma de wo na ba chem se me chichire na me nsane. Okay. Papa J, would you reach off here? You're very careful. Very careful. Hey, me me home. What you me say hey, me na ma koyi mi ti. Na wa sane. Na so Argentina wa sane because what you say. O person o sane are fine. Me no problem. Member kan wan sem bia. E say o hye me so say wo pe me nyama wana. Me share so be me share say eno na me fe. E say o so ahoma so ba mu pa. Na say na wo ya ahoma so. Una ba hye me so. Una ba kire me de me. Papa J. Entino ne o ha say nsem bi a ekoso on the media no oso oba no be yima no yi Ghana for so on because there are a lot of questions I was Sunsum eya no ntine mato nsa but before say be din kobo no wo Canada, UK, USA, Germany, France, Italy, Portugal, Ireland, Spain na so send this card about Ghana you so be Lemfi now there all your money transfer transactions you send this card number is here for Ghana no wo send this card and you so app be use Lemfi never send Lemfi say free Lemfi now send this card that show promo code denye Poleeno momo so and say bank account so send it never bra fast let them Lemfi na be there man all just both films on YouTube stories be go on mo kone ko share wedding night the first episode second episode and so atum nyame boa de akanya didi so a eba kone ko hwe bi na betimi aboa pa ma menchia major prophet Kofi Nyame wo Canada major prophet Kofi Nyame wo Canada o Sunday ya na obi wa sorry ano nyame fo insha pa no on kan ho wo ene ye nkomo no me wo se nura best Sunday no na video bi ebeto ho video no free the camp of Sunsum ahofedua na our central police station na nsema na Sunsum kan say obekaya a oni achipalago ho nsense bi back and forth we to ba na we atoba we to ba na we atoba ni nyina agina oba ba ku bi sunti sound common nyina akoso on the media na eno achi no Sunsum kire say
onya information say archipelago a contracted nkɔfoɔ sɛ ɔmo mɛbo no emi prepare no na sunsunsuru mu no ampa na ɛyɛ nokora ma amanfoɔ kyerɛ sɛ ɔmfa asɛm no ɛnkɔ ɛyɛ police station ti video no a sunsun post yɛ no na ogyina central police station a ɔkɔyɛ report ana sɛ ɔkɔyɛ case ɛma police a policefoɔ nso akyerɛ sɛ saa na asɛm no teɛ policefoɔ nso asɛm no gu so wɔ ɔmo nsɛm na ɛnura ɛna sunsun ba abɔnten ɛde nsɛm no ɛbɛto dwa ɛsɛ mu sɛ ghanafoɔ ɛdi ho nkɔmɔ bi na course a menya this week na about sunsun no maso kora yɛ dɛm tinti sɛ nɛ wama ha deɛ a ɛbɛha adwen pa maame nkɔ no afei no yɛnkɔhwɛ nokora ɛwɔ nsɛm no ankasa ne nkɔmɔ no ɛyɛ part 1 ɛna part 2 nti part 1 no yɛ police case no na part 2 yɛbɛba hɔ sunsun bɔkɔ dɛ onyankopɔn ama de paakye yɛ deɛ bibia da na akwam de bia meka sɛ ewiase wɔ ho sika ho hia car ho hia efie ho hia bani nyina mfaso ni so adeɛ mfaso so paa no sɛ wobɛda ne nyankopɔn ama de paakye na wa ahoɔden na tumi so lekɔba papa nyam gyina hanom sɛ ya mede aseda ma nyankopɔn sɛ wahwɛ me kra so wanhwɛ me mfomsoɔ wanhwɛ me bɔne ɛde yɛ a mentene ɛyɛ mfonso bebree ba onyankopɔn hu ba ma de paakye me a apagye me ho ɔden sɛ bonsam aso no na yɛda nyame ase sɛ ɔkuzu a ɔbɔ yɛ nyina ho ba ɛnkɔmɔ a yɛbɛdi ɛyɛ ba moa na mo sɛ mo request membɛ sɛ yɛbɛwie na papagye deɛ ɛna wode de bia na wokɔ create confusion saa de na mo yɛ no mo ngyae susum amanfoɔ som te wɔ no mu nsɛm because of nneɛma akɔ so within week we ɛba no ɛno nti na mema to nsa afrɛ wa me no ba bɛdi saa nkɔmɔ no ɛnyɛ sɛ mebɛ create confusion ama obiara na sɛ wo create confusion I know be kasa meant you are a blogger you are a presenter presenter na sɛ blogger bia no asɛm bia ba I was so kopɛ mu nkyerɛ mu de ma Ghana for obi wɔ kora asɛm to na ɔmɛ sɛ ɔbɛkasa but wo kɔ otimi kyerɛm ama otimi nya mwa film so what I say nti wo dwuma na but ewias no ho hu sɛ adeɛ bia wo yɛ bia ɛkɔ so bia wobɛnya wo tamfo wobɛnya obi a wobɛka ho asɛm ɛmɛ no hyɛ wo sɛ ɔmo sɛ wo dabi ɛyɛ wadwuma na woyɛ nyɛ saa sɛ memenya akora me ma adwe mu da hɔ wontimi mmusa me asɛm a ɛbɛha me a me asɛm bi wɔ kora watimi nka asɛm hyɛ wano sɛ bɛka you do your job. Thank you, I'm doing my job. Archipelago ɛne wo mienu minim sɛ ade a mo yɛ nka social media so ade nka nya ade bi serious bia sɛ na asɛm ne city a ɛma wo tibi kɔ pie mo police station sa obi wɔ bɛka sɛ bia bia sunsun no ɔyɛ bibi kɛkɛ de ayɛ asɛm ne ɛtesen pa kyɛ mu ma yɛ ɛdi kan me kyia me kuro mu fo ɛyɛ nkransa me yɛ bro ne referring case me kyia me ofa ya boaten odu nkransa wagye din wɔ hɔ pa me kyia me anti seller ebi obi a me kyia na me kyia Nick danso abiam ye sikani ba ko a oda bonofo ano Nick danso abam Nick petroleum okay me ne film nkransa papa ba bia obi asunsu ma ofadua yakopon hyirawo ɔdɛwi ɔsɛ boa nipa ne sikani bia na betima saa yakopon hyirawo me kana me kyia me kuro mu fo me kyia nkransa me kyia bledi fo me kyia techima fo me kyia sunya nkonko ne ho nyina sɛ me ka sɛ me kyia bonofo na sɛ me kyia bonofo sɛ wate ase ba asante ba mu nya tete me nti me kyia opem so ebe na otumfo na nsia na asante he ma to fom ɛyɛ da ne na yɛnkɔ support 14 15 16 17 18 4 days in October nti yakopon hyira me fans September and also October and my dofo na me foundation no me donation na me ben still am my papa je na say ya kasa ya che ni papa ko pɛ na ato drink ato nsuo di abele me emwa ne man be se me ko don entale no gu ho aka nnuane a me de bɛka ho ani nsuo ne drink bi a me de bɛka ho eti me fans ma dofo me donation me yo come social media come TikTok page come Facebook what I say yes emwa mo famra na ye ko kurase ye ko chentale nnuane ye doctors ko omo ko check pressure na health screen na ho eti me sunsun me number na 0546 17 12 83 you say sisu biem 0546 17 12 83 kakra biem so ye fa to mo ye fa no adolo bi nya ko na bi nka ho ye mpa mo to no koku bi ni nsuo bi enka ho so wate ase nyemwa papa je ye nkwa asem no so enne na mahu se ni patimo den ni patimo sum kankan bi ko bibini woni ko bibini ya ade na sa wo fa ne tra ya hweye se me de tuo bi afo ya che palago dia ye me no wo ye bibini na sa wo Ghana ni ahwa wo yonko Ghana ni ye obi amfa sa futuo yi men ka se madam fo we die me na nante ache
men ka se madam fu di de me hia bia wo ye ma me unnim de wo ne tirim because achepalago entoko asi wo me ne ntam nyina na me hia no wana na chia no because of say sa issue we maaye no na me nim dada abroche yo ko ye kwa na ntoko isi me won na abroche na ma na WhatsApp na ma me ne kasa owo Ghana some on Ghana number and in seven because of obanti na sa asem ya balance na ko kan bia na wache palago wetin ko hu boys bi agada boys bi enye boys ne baako enye mienu enye miensa enye 4 enye 5 enye 6 enye 7 omo doso we dom ati na ko ka kire omo se omo nyame ya omo ntwitwa bese kan ana omo fa asedi ngunu sa na omo mprepra me ana omo mmome de o ma information no o se e achi palago sebi ye nyansa fo enim nyansa se asamo to no bi beti ho kire wa sa nipa ne mintimi mo ne din on the din there I'm just obodin say achi sise ni say sunsum say ni say yes wow otua omoka se munyi sika we na munkoye sunsum say ana say oho na ma hu say enipa ho enye bibia na sika but o show odo a enipa be show odo boys no more street no more gangsters boys no more street no more street boys no enye bibia no onye sika enye bibia no mo pesika wo ba mo penipa obedo wo mo enipa ohun omo be slash wo mo enipa asam to wo mo obetima bo wo mo so what I say because say we go get to omo say omo no dubon ya say omo adwan ka mo down abusuya po mo because of niema no omo num nti but obi wo ho no ma abusuya bi si wo ho no ma omo de hye ne se ba omo tra so be na fim me street boy budo ela tete me ifim kuransa kumase bo kum la betre budo so je ho kumase ye pebe ma ne ho de budo enti me ye free ho na me sa ye brefo ba enti me hu nipa se me nua so what I say ono no boys no omo hwe onya papa bi ama omo ba efe so omo nyina na nye tede cham so omo nani no kumase so what I say enti otu kon oba ono omo nenam ba se me so bi boys na the way I me see truth so omo dey different more than achepalago yes na also no guys no vibe no so many guys no vibe me no mo ton sa didi e be the police case omo fra me anadu tu okwa na ma sorry na me ko ho na ko twitwa age omo wo ta broche say boys ba obi na case si a e be no to fra me ka beje no so what I say ba me yes I sacrifice na ma youth no eti me ti asam na na omo ko de ka chem na sunsum we asam we nya asam a afi na obetra ko police station ko report omo na sam omo na saka sam ko report wow omo na kana me so me nim na say e wo say me report because asam we nya asam a I will say could do some way. And I may find a man shaman some non call for baby or my friend, and I really said, I'll jam your commands, there be to cross some far black castle, will be a willing and some food be our respect our buying, who respect the police, and you respect Mala, you be a wooden kunum. So what I say, I don't tell some call police station, but quick case not to work on the come once and baby. Yeah, I should put the phone, sir. Our million investigation. Omo dia gina wan kasa o video na chepalago koye wo de chem so a ono ane boys no kasa ye mume so what you say so what you say on the social media na chepalago no oya akwara ade na wo ye no o ye se wo ya agidi kasa bi wo ha ye nkan social media e say wow video wow video da ho no na ye ah one the boys omo di matam me na to say bia just normal bibi keke na be si so no na be si so no mo say the same boys now no omo threat me no omo hia mo kobi boy nya fa ne kobi na ya obo get to get na yi as me kobi ya be me kobi boys this sham ba ko hu ya hey what e kono omo rush me omo rush omo na on say na America no omo no kwala fa no say e ya agoro omo ko mu say ya agoro omo kwala na fa no say ya agoro ba the way omo si ban omo bai na sebi me fa na agoro satam slipa gu ho ebi anka nipa gu na ka ebi a ono mo wa no e o suma o ndo me ya ebi omo so hu se nipa satam so me squad di machi so what I say on ya me che no
Jimson because archipelago meaning say or baby but say to this direction they say how there because what be on one can mu share na mo no and they say wopa kasa keke because eno de ene say waka mo wate waka no media kasa keke no wasa ko na say wo fa chire o fa chire no na e na say eye me bibi kaka because media no so no me sa boys now sa boys no me boys no mo lim ye free boys na lim ko mu hum ye na sunsum ene ye master de ene kwaso na mo master no mi gidi no agidi mo master nye no ye ba mo so sunsum de ye respect o so ye OG ba che palago ye de so ye wo de a unua ba na obi ti sa de ne ye na nka be ye wo de call police station no minimum de kwesi wo de ba bi say how no police for no free achi oh and I'm saying the German police oh okay police it's under investigation so what you see so only Ghana ba ye de aso beba and opa mani ba ha biem and o te nkan ka me de papa mu no on reach out no more be encom police for no na nke bia nsem kan bi o mo nkan o ko wanye ye wa na so oba so wa na wonu akwaye wa je wonu ko nkuji kosi obi so se no press adia na achi apaje me nya akura se me nya akura se me ko police station ko janso makoye video police for no ko hu na se ne kura so beti me problem na ade we ye wu asem ye wu asem me ne obi ani problem they say me kan se bibia to me a chipalago ne ye holding responsible se me ho techema baby a menam bia asa bibia to me a Ghana for a chepalago and a monche no se me wu se me pla se me hu tibia mabusia me fans madofo Ghana for monche a chepalago some American mint try ton so ade we wu asem yemfa social media ton chen me do a chepalago se me nua me don sa damfo e wo musa asem na abanye ye ka obi e kan na wa chepalago wo me what ma no asem se me di obi atam da nipa me di atam se nipa no onye me kra me nka kwase na bo me interview me ye bia me ka asem nya nsam de nipa da ka na me be yi na no me wo be ye me interview wa me kye ma adwe na me kye mo nsam me ni di atam me ka ne kole so what ase ta chepalago di enke esi am wu a je na obenya wa chepalago ti se sunsuma wu sisi ya na boys be ebe plam no me ye me bi sisi a e die pa na benya firim what chepalago nkrofo wo di o mata wo je nka wo kwa na wo ye sa type ni bi wo na wo ye dan se kwa mi yuji nka so be di free Ghana kwa buchi wo se kwa mi yuji person ne yanum kwa mi yuji agent no di na tam nkrofo be wo di o mu ni na tam jo wo ka se ye bo pass ye me yo bo ne se ka wo na nka manfo be di bo ne on the ye nso so what you say enti me je be nka so be bre asam no police for ho okay police for hwe eje hwehwe mu okay e bia police for me nka so be bre okay so je me ka che Ghana for se Ghana for Mr. Mwadofo, Sunsum, among for Pemasabo Ghana, power. Ye can't celebrate with some more Ghana. Sunsum won't many me film. My dear Juma so. Me started movie 2005. 2004, crying net. But me had 2005 for back. My dear Juma, among for near check. Among for pay movies. Me movies are such a month for the blame. Me movie I'm no for you. The we are such a guest. The I brought it by you. The we are such a guest. The month for pay movies. Ghana for pay masam. And can then come the chum. Movies that like money you who say me be. But so as soon as our top. So what I say. And you may be a Ghana for you home. Ghana for you one come chum. So what I say. And to me say Ghana for me me who shot to Palagonsa. Me who shot to Palagonsa. Mr. Ghana for say be to me a police for more Ghana ha lawyers are more Ghana ha mon solid soldier for more Ghana mon solid na chepalago ye wudini sunsumunti mon solid Ghana for solid wow we on sasem we on obi obe a chepalago bi on hwa chepalago ye obi obe ni bia so otimi yese ya obe na ye hwe me se na kasa bebre me hu kasa e wo police for nsem me pese me ye be se bisansem bebre na akwa be me kan se achi atomia from ahano achi na me frɛ achi from ahano police asabo wonti bi no da bi o me nkosiesie o me nkose me so me kohoni ni kodi e wu asam enti se me trust me nya ono nso so ne side what you say me trust me nya achi ne side because we be ka odi o so e be se hu achi ne side say ti sen ana say ti sen say kwan ba mu a me frɛ no me hu kwan be fa so a na me ka se o ya akora je me ka se o ya akora ne se enye mfi e wonya no ba na adwe da ntimi ye nkora adwe esi wo kora no so okubusan sasa no okubusan se ya ampa kora wo ya akora wa adwe da utiri bu sa sese no se
Why now only ko ye interview? No. That You won't come to so. Tell me, massa. Me say. Tell me. You won't come My to member video do. And one interview no there eba lamplight obi ehu ye. So what I say, we are say won't come to so. Tell the make no. Asem na wakọ report no. Or say police want to frachi. Ni eti achi say so ma me say. Te mama nkasa. So odi nyansa, me so me kasa ma che we ne. Nyansa ne kasa. Odi ka o court and just we di bem. Na me ka oti. Udi ka o court a wundi bem. Una wakọ timi. Wakọ kwa report say nipa no obi baka say say police for be investigation here e wo any achi any nkofo be report no. And the police ni be so beti achi side of the story. I investigation say later on back conclusion. Enti mi mbua mi nka say odi enye no kre. Enti wunni mo mra. Mi nka say enye no kre. Enti no say the American what you say akasa. Se wunni mo mra. Eye wa na woni ji koye interview e kokko so ko beti ma gina sa video so jaje no. Good. Eye wa na woni koye ye nyina so njeli investigation ba ko da bi o. Any evidence? Ana me say. Yes. E say no. Sa boys no mo threat me no mo na mo da danger. Because when I go interview no obi an ka say so hia da bi obobo mamenka wasi masunsun se de cham so. We se de cham so and the boys no mo me. Me pa me ye be ma me nkyere bebi a mete the boys no babo abobo me bebi o mbe hyam bia o mo me pa me fa nko police station enko ba bia me pa me fa manti Roberts enko ba bia won say the boys me boys na ni abere so mo kyere mbobo no mo kyere mo mbo no mpa bia mo fa nye no no sa sam na efiri wonu ma ba no good hokwa ye threat senka wanko pa akra na ne kwa ke metima gina so eja kwa ye report good e bia nza boys ni ko hia me ewa yi ase a tintin na wa sha red no when the home no gina ha na me nam ha okro so kwan no e be ka se woni asna boy na body tin ni we no omo so fra chire ba nam kam so mo gina machi no mo nya be ka ga dai no mo yes o ye master na me no mo di agora na se ye poye e bia nkeje ni pam anka wonim je beto me wo ho na yes eno wo ho eno de o kasa mete wase o kra ba kra betima fra wo court se be yi wa no so na ko ni interview o ka na se wanka say the video there en chantro na make a video en chantro until the majama police ya kana for police never investigation no mani ye de te chepalago and o disa we Esama ama mintimi mpiepie o se me na ma na me slow yes say no cross so slow se me na me slow I don't know asen ka me ko be ko program anwumre mentima anko se me na ma ase enu bi na satawale sofu bi ko hye nkom a satawale me ye ko hye no obi to no beka se me slow nyame me bu asofo ba ye nkom hye bi na se wo sha e ma nipa ko ntimi mpie o na show ko ntimi nko because waka so ko bo show a ye be shutu no je be no wetima ko bo show so what ma say we hu be bo esi a mimi eno ase ka me kwa na tweka me ne kakra me sa akoma no ba mentima anko esi mintimi mpie sa mimi obi a me panipa me pia bonte bitimi se ko bi kwa ko chacha me fans ma be she fi ma beda but esi me na ma because of that che nti me na ma na me suro ti na me ka say esi hu da me so yes ti na me nya police for sem yes on be try achi ti Ghana achi so aka me je bibi ya to me ya decide dey hu power and seminity but no dey kan ya agro most at times media no so agro ya agro and you can say move to that direction no say obeka ka obi say ye nko ye obi bibi ye nko obi bibi de and ye di agro ye ni agro ye nye wa agro ye di so what you say eno de ye mfa nto che dia kan police for nsem ti ye njama police na omo ani sunsun me so me try say me so me nya achi me ne achi try say me nya na ye bedi sa enko o send the way you dwuma o ya presenter all right sir which me fair now so the social media well we are say the obi kwa ka say sunsun boa boys na etwa to no so you want to so what you say nti wo kono police won ka say am pass waye o do one video but you be investigation na answer na ye dey ye hu no kra nti we no ye mfa nto ho emma police video na be da bonte no emu enchiremu na ye de amama no ye move to the part 2 of the conversation. What is the part 2? Wicked no interview because so Ghana ha trendy papa na one of the segment of the interview a part Sunsum ho asem APM delay any Sexy Afrah ekoye interview Sexy Afrah Achi Palago ex-girlfriend and no say you can e wadwa no Achi ex-girlfriend na oni Achi issues by ma sa issue na by nam so ma Sunsum ye say oh onim Afrah nadamfo enti no o 24 say we oba na so any opportunity na se bema bi dada wa aya at times men for adwenya che bi Afrah ko duru ye no
as ne wasa betena Ghana so je say onim no eye ne yana mafo so onim ne sen asem emfa ho na so je say oh Afra de na oye me girlfriend me ex girlfriend na Ghana for say hey Sunsum we are sure I must say yes me kwa me na kasa Sunsum a kire kwan of so ohia Afra e wo boase na o ka san se me nyina echi na Afra be ye video o ka sa wo ne kraman edi agro o ye dem o ta free one e ma ne hyew pa sa me nya kraman good be ma na twem na de adentina ka so ye kraman e ye bebuo enti no delay interview no obusa sa question say Sunsum so say na o ye ne girlfriend ho na girl no be kire mu say Sunsum there be o share no once pe oh boys na akwara a wo celebrity e na okọ no ko twa picture e ho ano no enti ono bibi sa kwa NC da e na Ghana for say eh Sunsum na so na te Afra ahye wagu wo twa wagu che say ono kura nya bibia da e na otimi ba abonten ene no ye den e be di e be ka sa asem na say no Ghana for penchiremu yie pa apaje me da sponsor ko fa asem yaba Sunsum nye obi a afi no obehu oba sebe breaking me virgin na Afra no breaking the virgin na menya akora enya madwuma we na ameye no de bia me hu nipa enta ma adwuma bie ama mania bie sebe ema bebele o Ghana ha Afra no ho fa se no ho nya fenche Ghana man nyina sebe Afra mbo bere bia meka so wo sika because of the sika na me kasa asena to no so Afra de no wo oni hwe Afra bi 100 million me onya ba mo other guests be meet from this after me 100 million mo di person me so what you say nti me twa ntro sa agede ena nya se Afra no me ye me ho se me na ye bibi dana me tu me ho ye me kasa what ma se nya se me di tu me ho but me kura na me ka bia ma no se wo ho ono oba na se be ma twempana na se relationship ni ko ye bibi bana mu ja o pampa so a mu ho aso a mo pe mo ho asem we fine so what ma say and Afra me ntwa ntro enje bibia but the Afra ye me no as omama hu say as me nka nipa ho as achepala gwe nipa cheme as me ya aboa bi ayese me de me nya busua ayese me de me nya adofo so wo bi ona ka say oba we me nyim no so wonnim o me nyim na mfofo me yense o mawu because of obanti eduabo ne ku omo omo do ma no to ka che omo na mfofo say me no oba wi atwempra da anya hwekwaji sa ye movie ma monfo hu ama guess ni bo mu dua emo mu wuye me de achepala go di Afra me mpe me de ne se Afra wuti woi woni kapre wo kyerew sebi wabusua wonna sika busuam me ndim wabusua do de but wonno bia free rich family Ghana ha obi ahu broni a or respect o de ma no je broni betima je bibini ntimi je broni sa enti wo de nyankopon hu mobo na wonyankopon ayi obofo wonyankopon ayi angel a wo je broni na wo hu na broni etima awalo e de wako UK ye tete ya na social media utimi hu abarwa bi wonya 80 years na obe wale kwa brane wa because of kwa brane pa bro chira konti na branche younger na kwa wale abarwa nya bibia o opese onya hokọ na okonya nkrata ha na obefa na busua so ko abrochie de eye beta chen ya bibi mamu ha entimi mete se Afra nya broni na ko UK ni mani cheye ba achepala go bonsam jejefo ani fie for ni ba ye na ama no aye nkokoti ba gi Afra no ko Afra achepala go eminipa oyo bi opema omuma onye oba no da wi a onfa wo nya hwibim so what ma say utie ni kasem ko no aso kama hu etime na me to YouTube no for say Afra ye mistake she interview ko ni wo delay ho o se na broni ni hwe no ehwe na busua hwe de maame no bia ehwe obia broni be fa no ko UK wasa faale broni so do ko abrocho faale nkrata ma wa abro so 1 year obenya won nkrata obia tra brochi for 10 years oni nkrata enti wo je nkrata na nke e cheap a fuma wo se achepalago se opel enti dog broni no na betena Ghana
obe rent 3 bedrooms amount odo be kwa America masa obi start from Dubai odo ko South Africa no odo ko UK and odo ko America enti wo de one start wo Dubai one start wo South Africa one start wo Singapore wo de ko straight up to UK a chance wo de ye better me ka sa Afrah mpebele Afrah UK no se wo tie nsem lo be kan yi a chance Afrah no on pebele so what I say a chepala go wo jo so buy kwa 100 bedroom ha chemen ho ene ma ho wa na wo niam na wo ha obetu kwan no ena wo sa kofa ade be siesie dem mo ade a wo to ya ye fridge enti we nyina kasa che so be mo enti obetu maboa a chepala go to won si dan wo ba ga na ha ka akwa won to bia man forecast na woji send the nim the oye masa na me che so ya madam for to be follow no okay so what I say me o me boys o mo UK wo US o mba o mo best shekaland range over she ho wo de kamini kura na wa to bi si wo oba na obi su ana che so we prema ni so what chapala go de wi a wo si ye ho na me wo sika na me sie nsa bi na sen ka wo ye so what ma say enti me na say wa say get life wa say get na blabo na he delay o ko che delay interview no so he ade anka ho a che so obi esuma we de wi wo sa se ne more enti man living life ana see he on ka some chill man living life on ka some chill oni be ma tena na san ko ye enti no man living life on ka some chill on ka some it's a winning opportunity oba wo yo oba ho asa wo ye young girl na wo nya panimu bi o no wo twempena wo ne panini nam kwa mi afon so eno kwa wa se kire because wo date panimu a panimu se bi kwa no wa le kwa no ye panimu onim enkoma wo de be kwa abonten wo mi afon so ye wo gele be wo no kasa wo no ye recording it woni panimu nam a sa mo rese le hye Ghana ha no ye no abroche living na ha living a different we ye rasta quiet me dream say wonim wi ba bi nipa na fe na wa ye bi wo hye mo repair ye be dream say wo de we dwamanfo fe ta to egu ne nsa ho we nya se ka kata so because sia no wo na wasema ba wasem so aba e ya asema e ya wo e ye mimi nua bank e be me ya onye mi nua ba ko e me ya amanfo be sympathize what I say the sia no bi ko no bi so ya da wo ba nipa na bi opo ba na bobra o hwe wo ya be ya bu so ba we won timi ni mobra so what tattoo ni nti Ghana ha wo ye tattoo ma ye wa dwere dwen fa ho e go for mo ta o mu ni tattoo am ko mo so me crazy nti ma me mfe no njeje Ghana ha ye suba no me pese me chew Africa ye suba me wo so ye sense perception me tie me nya ma tro Jesus agumi ha me ye rasta me hye ba man for dwen se me hye me ka so atema se ba adwuma na me ye no sometimes no obi ntimi nkyere me de me sunsun menye obi nkyere me nkyere na menye but adwuma na wo ye no wo ya ma fan your fans pe no na wo ya hwe yi yes celebrities no timi ko bia ba ko bia no obi ko ye meet you but obi wo sport wa obedwe se wo ko winsa ono oba nam kwa na nya wo hwe kwa na obi timi cheche ka eh ones ka wo ye ba ko hwe ma sama wo ye wo kan ba bi poto timi wo hu se me no oba nam na be ma so ka ho se o ge kra ba ba ka ho anya me ge kra na anya me ge sam me sam chese me no oba nam ye dwuma ye ye ne ma na ye dwuma ne me ma na ye dwuma so what I say and no I say me friend get me sam me betwa me movies and mo so mo twa bi on ba ma me no mo ye read as kakra bi so what I say ba won ne na abonte a wonu ade obi dua fa ho asa wo ye sofo na wo fi bia ba na wo fi ashawo fo ba ye nwe so ko preach wo mo ba ye be jeje wo say ko di ashawo ndie no kwa true you can Afra ne pebre na achepala go timi catch us eno ma me nkasa ahokwa de se hu se bemma we odo mani pa jimi odo we di we jimi odo we di we jimi apaje odo apaje trust obi sa ahwa yo be ka bia wo be Afra so de me court wa che so de be court o ka chem so de man lawyer ma me se wa sem hwe wo se o kasa nyina je na me hwe ya una ye celebrity what you say una wa twesi na wa judi ohun enye ono na ba nche no betwa picture sebe ana ono ba ye bibia me be se meka o de me ba me bisa o say ono no betwa picture yes enti na me expect say enka wo kwa enka wo meka o enka Afra ne mo nkonye we kisa me kwa be ni sunsumpo atwenpa be kwa Yvonne Nelson say Yvonne Nelson chobuka ma abonten ameka na nka sa akode nya be bia nka so ne Yvonne Nelson ada etipen so what you say but we wo na wo ba abonten e na wo be kan ma manfo nyina hu say wo so obi o kasa Afra nya obi a say
wobɛkɔ gye baabi aka sɛ because woni Afra no wo woni bebree wo yɛ star wo yɛ celebrity amanfo ni mu bebree enti ne wo senka Afra mo ne ba bonte bɛka sɛ obi kwa bi ne Sunsum kwa na ntepen na wo bɛka sɛ enye no kore adwuma ye ho asɛm ba ko pɛ ebetuma odin atofom ebetuma ka asɛm na edin a wo de 20 years 15 years pɛ na abetofom nti ye wa asɛm bi wo sɛ oba bonte be yi wa no na me kasa wat masɛ Afra ohu me kura na me me gɛ nanam boase ho boase ko bo hwe de me boy ba ko ye friend abrochi ofibirikum ubi abrochi a sopoyo kura wunim sopoyo ko UK what I say ana me obi kwaje Afra number me ade ehye me ne sɛ mo se me ne wo ye interviews me ye nko a asɛm ne ba me ko ka bi nya me ko ka no na ono be ka sɛ wo ne kana ma adi agota friends me nya me ye kana ma saa asɛm ye hye me o ene hye nti wo ka pɛ sɛ wan kasa na ye o na wo foto ne me ni na me to you to know for some mistake Afra ya no wo ye oba me nye bi sɛ broni de wakɔ abrochi a tena hɔ broni ye ba wo ma bibini ya chapala go bedada wa na sɛ wa asɛm na Afra kwa na wo ye ex nti menim ne ye wo so je so ni ɛnyɛ me na mbɛka sɛ Afra ka kɔ Russia pa o ye interview na o ka sɛ o kɔ Russia na me nti so aka ba bi ada but wo kai but so so share one day pe na mo twa picture ɛnti no kura be ne wo interview we start am ye interview na me say Afra ka kɔ Russia so be na broni ko UK Afra ye interview be interview akɔye also waka nti wo so hu se nti obi a wo share na da kopɛ ɛde no no di ni na bra bom ko ba hu se maame bi na o Russia na o be fa wo kai se maame bi na be fa wo ko ne say the Afra ka no ɛde wo ka no hwan na ɛka no kwetete picture na me nya Afra be twa ya ɛnyɛ da na mo twa picture no se me hu na numre ɛna ye pɛ ye ho na ade kye na o be share me nche hotel ho nyabote nti o kɔ no ɛna na o pɛ so me twa picture na phone na ja na ne fo papa bia nti me phone twa ye na me send ma no wo share na da na ade kye na o be da wo nchen wo hotel na so o be da me ba me nchen e hotel o be ye den o se ne odo na ya good start o be emplatcher na start oba wo ho oba wo no okoye but or spend the time kakra me yebo nkomo na patapa mu nyina ho patapa mu nyina me dance fo atam kwa na afi na patapa bro na baga na foforo show na Jordan for any Jordan for mo yen san for Jordan no o mo na do patapa ko bo sa show no etimi mo dance fo patapa mu nyina me dance fo the patapa me pese me chese nya wa dance fo na wo ka Afra ba wo ho no first day no be shia wo ade kye no ba wo ana first day no shia wo na ode ne ko da ade kye no ba wo oba wo ho no obi o ekna ma de oba wo be ye den be say me say ya nti no ka say odina ya ho but also shia one day pe me say e one day pe abaje me no shia me say asem you be frɛ me ba one day pe e no so shia me say me wa dance for let's say me tumu da bi asa o say me din o pa so ye me say atapala go so won fa so kire nipa on na say won e dey na be ma na say e dey na be ma nipa na ka say onimo e dey na ma nipa na ka say onimo wo me ne Sunsum a ofedu aguso a edi komo concerning issues I drop it right here. Edeni. Apaje. Ah. Ekosia ni. Debi. Me say. Ah, Afra so hu mi one day. Onim me. Me Kristo ni. Ba wi aso ho. Ntwa to so e ya. Emobodua ha o. Debi. Emobodua. Oh, emobodua. Mama no si the patron for we be ja wa emebodua masa obodua ko platform for so obodua no me makacha Afra say na o makacha Afra say be ma o na no to so say wono atwem plan pe wono ni kan mo medua me say Afra no so so woni me da woni me hia da woni me ndeti den say bia me tu me hu na Afra so mo nche ga woni lady say me ni mo na say bia ma asem o ba me say me say adentina unu obi adeti paya adentina wo ka wo fele asa wo yem se me ya bo wo yem asa be nka nipa ho asa me na me so na de no so na e wo so no ya ma be tsra de nko bia wa asa me to social media me right say me kama kam ya so wo mpa enka me je dem yentwa so me na tepala go na ku but the way on akwa tsa wo ka no na me say ono no se wo nim wo hu once pa o mo me dua so o mo me dua me kita me nse Debi masa papa je wo to baby ada se me for Bible enkese yenye sawa ada se me me kasa ma chega na for na me kasa me say
o pa woni mi enya adwuma enti enkasa ada so fa bible san me nya oh Ghana han amanfofo no kofo pe wasem mpanyifo pe wasem nkwara hyew so what ahwe mpanyifo yen interview wonam a amfo sunsum se what I say enti enya de emma obi ope wasem no enko ha no enti je me yen se me nya boni o me se kosuan yama ya wo de ba ha enti ye ba wo de kosuan yama ba se enti ka be bodua na be de da wo to su ba ko ada se me ba me ntu se me mama kwa mo ya sa ma me nkasa no nkasa se obi wini MP se minister obi be president ya ma the bible no da sure akantem bible tumi bie ni hon ma so che yakopo tumi bie ni so che bible me me kristo ni me se that me sofo enti bible ho ubetimi je snap so agunsa akese ene yenye sa ubetimi kosua bodua se wo se me twa ntoto so enti adenti na me timi me se me sabi na twempam ana no mo bia oh he enkenya ba ko da je da wo enko ja enti so ka me mankwase bodua me ka be bo se me samiti me samiti na do oyo sabi de nko a ai nti mama kwese ada emma we hyehyɛ wo mo no wonhya mma bebre ai bi ti so no ai bi kompo be chen no ya asem na aba asem aba jiwa no se ye wo so de man lawyer no de man no on fama no wache anko court adenti na wo se woni me twempa da mama le ko mo medua me na mama ho kwa okay o de wo ka chen so no de okay me de ho de obi aso dia bo o mo medua so ade mra ahojo ade mra ho na first na mete and I'm a poor hopeful. I gave a line in the Bahano was winning. Zabina or yes, or I didn't tell him to say any channel. I am about him. So I am into them. Into so. I am no Bible. Social media. Yeah, for nyame asem ndi agro. Ana me just say nema bi wo no. Enye hwe. Esi amafo, ebi mu di hunu mi na gay kura no, na wunnim no, na okura wo de ho hyehye no, na se. Na yede. Da be ye bibi. Eye bibi. Me celebrate. Mbese na be gu me ho fie. Na be na manya me di. What I say? Hey, oba bi na wo da se no akoto se wunim na. Kwa bo odua. Afra pa wanya UK akona te kwa achepala go jimi fo be ma we wunim nya san we. Bema we all no what America ye adwuma pesika wo ade no want oba ga na no okoi chese mama me kwa me hu me afra yo bia tama na me gate no oye good girl afra e good girl afra ho fe oni achepala go date na na me di nkomo ohum adum kwa afra me na me hu so abetena kumase church ase but one call the right way be say summit God of them can bo ana afra o mo me dua ana omo bia ekosua na mo no ana o mekosua nkra bo no bible bible din se enye me ka jo se obu mi fi ase o me say me je me ye bola so bi na be ma wi me da ehunya de me ka jo se hwempanyifo o mo hwe ono na obu na chepala go na obu no hwe de ko wi ana na what till passport mu wetima ahon kwa se kam ye che no woni right so betima to be passport mu send the agreement or man and agreement wetima che no asa afra na me ko boa so bia so fro boa so bia sunsum do kan ye right akwa se nka se nka me nua bank be twa ma chepala go ana se nko bi nua bank be twa ma o mu sa afra na mistake there but me nim so onye busua de a na wetima ka se nka sa ma me ho na no ma ya ko ma me owo o ma me yi ugu ya nka nka be nya bu na so be nya chepala go no achepala go lu bi ton ka che no ma o se on no go ne ma me arguments of like I don't mean when me say o be ko Russia ne ma me bi on no Russia na me ne ma me ne kasa ma me tu fete me tu ne fo so pa ho no be ye adwuma o me ne ndo je be ma me kasa bompa ye na wife o enko no me fa wo nko afa no we ko UK nti na me hu so ko Russia ne ma bi ka ne kai o be kai there say o de won so kan point to because ultimately share obi one day na won so what I say na I na me respect him ma say obi also ye kana ma na o pe word no na che obeda ne nchen obi o ye kana ma obeda wo nchen hwe o hu me hu da ma hu da fa bu ma fa bu ya ja kwa na ense nipa no say me nye nipa ka me pe won kwa mpene nipa say won na ja kwa na o pe o so opene hu oba na opene wa mpene we don force so ne kwada oba wa ma no ho chance abuta for so ne da oba ko mpene so no be da bo be bere mpo aso betimi ne ho aka no eye rape so what you say
Eti mi twa ntwa na de ye mo mama bra wo papa je be 5 months ni lady bi kasa lady bi tuma to ka ma me ne lady bi tuma to asem ope me but me se me mpede nza me mpe no o hye obe hye me so me ni sika chi o me hia odo me na obe de ta me yi makoma mu do no me ana obo ase me ndeti obo ase for 5 years da oba be kan hu na asam me hu 2010 busa me ntia fu busa hotel mo busa ka kuma no me nam jeti for 5 years ano so e Bible na mo no ne ya na me koto eya mo no nkwa na enne ya na me koto Bible mo no kosuale ni kosuale nsa apaibo enyo ne kosuale no me chere bezo de chere ehun yewe nya o mo me now just issue kakra we na wo so do this level ajna wo mpebre yo guess e pe mrofo do makwa bruchi na wo nya bia wo deep side jimi fo ati paragu ya chela na ba je life de wa de bo ha sa wo freedom of life na what ma dwanya dabroni ni ho a je se bo nkata na ba wo se nkata na ba da ho anka ni ka do nua no mu abusua mu ko o mpebele o ko hwini ba o mpebele enkono kwa no bi aduna ma o se me o mpebele da ma me nsa metimi ni pa me so mu abusua me wa dofo enye ni na Ghana for we na Bible ka ho hanem just enye snap ka ko sia ka ho aje de set ni se wo wini minister so okay betimi a chiare betimi da to ade president ya man Bible ya man snap fa din se nti ka o man ka me wodua me din sa kantam abodwa so wose ni ya se de bi na platform we de ba to me ntom ye so me ya fanboy yo shame drip boy ko chira me drip lord ya shame drip me na obi super me obi su ya da me so what ya say obi super me yes in time because say men nyema enkoye say ase Afrah no obi ka say bia sunsu de una do ho ko twitwi me pese obe yesa don't go there papa J se oye bone na se so nda ya woni be de ma o jeans minnim me ya we sabati ase me ya we but we dey win Afrah no dan ka se be se me da sam na to nso yo bank wa bom dwemi nko fa ya bom dwa wo sase mu yo mawu eye o ya se wakotena platform bi so na wadi na o se onimu da eno enne ha first ya me answer wo se me ya kana yeah okocha delay ho no so ho me once pen nipa wu twantoro ho da ho betuma twanto but ese adanse fo bebele ho de me kokoto me ya adanse fo me nipa bebele Viana City acha parago no de ne call me na me ka de Afrah no panigye me na me ne di ka no call bounce se wo nyanim no omu nyanim no ade am na mo nipa be 16 15 a betuma nyamu na ba be gi adanse so na de give no de be kumase akra wo be call Russia na me boy be fo Dilon tatum gunu hu beble ona koji hotel ma menya Afrah wa akra na Afrah ko embassy tuntu me bo na ko embassy wono aba obe ko Russia no na me de mpa ba rade ma me gay ntibi nkwa abrochi but mo sa abrochi de ntibi mu abrochi de ntia wo akwasi bro no ye adwuma betua ka me dem get bebre mu abrochi a enne mu sisi o mo da wo ba mo de mo ka ase mu anya afa no ko depend o be ma so be ma wo mpe no kwa wo se ohianti man ko fa be ma wo mpe no Afrah no ye ha no se na ope social media so when ya chepala go be video no ma trend and ya chepala go da no wisu no chepala go ha ge no ba wonu say me so odi kosia na papa bebi aye nkomo na dunu ka anka me ye fimu gen ma no to na nya no na fa no asa be pa ma che no ho na abu the Bible ni me fan this na ko me say me sofo me da che I believe God Bible obi obi bia fa ni nyina menya na me na ye otemuafo so me da manya me but yes adwuma no e ye public adwuma e bia say ba obebusa me so me chekere ma adwe it let the people know that you are telling the truth Ogana ha no wa me yi wa na wo ye din pe obetima se wo obi kwa bi wa no de ko bo show bi asunsu mu kra na sa Afrah se won nim no te se ne na we kwa Bible da me hia Bible ye betimi da ko to ko fie no me sa da yem pa pizza bi kwa me me sa da yem pa Bible da me dia Bible de hia me pa Bible de me Bible de fa Bible ni ago pa wo the Bible deal say a en fa ni Yankopon ka so wo kese wa bibia o de mpega kan hwe ba me ka ai sa wo command bibi do de fa to form yo be ka metie je Ghana fo metie ba mate magana fo hu se ye sunsumu ka no on twantro nto Afrah so da ento on so pa on mo medua anase on mini nhia ye fa Bible ye fa snap the next day o sign ba ho ye twempra obo ase be twempra wo kumase oba ho kumase wo fie obe otime se me nchen 1 month otime je no ho kwa akra na ma chop money no wo fie no se me fie me boy bi wo ho on na me soma nso nko he no pa aduane bi on soma no sport to be Andy
and the mentor do your mentor that or that come to sport no ko you me call ko try to tomot no bi wa to ko try wan nyene hwe ma na nyene ya ntina bia o mpese wo bekasa woni wa bibi pe e bia no ye bibi ma na hye oba bi o heba sa o timi dina o tie ade ne ba ho fra me ko ye interview na me di to you to no for say e mo obi anya di Afra ye ni bi no na me kan nyina am sa Afra wa ye mistake ni kwa no ka we say na Afra kwa ye s am sa Afra wa anya ade je wo ye di ase nya me na atwa wo ka wo je bro ni obedi bro na temo social media wo se bro ni hia ni o no aka sa chipa le go man be di bro na tem se bi obi ya ade ma na sa wo mpe kra e me se di pa no enipa ji se ye enye wo se obi abele pa na wo one day be se ni pa di wa so obedi wo kra fun so what I say enti minim de me kan bi a wa mpe na wo pretend se wo nim so so no ahyase no nim se bi a ache palago na ebetua me ka na me yesa enti se na asem wo hu se me kra me ache palago we se hu se na ache palago na atua me ka enti se wo bibi ka che ma obetuma pe me number first time ni TikTok ni e bo match na ni e follow ho e che obo block mi nyina na ezima be your enemy ba me kan tem se me kana man unso mu nche me unye nipa nche me don't call me say me kana man oba bi so te won no pe me a odo me so what I say don't call me say me a dog so be say wo to be from kana man be wo ya me nipa ko to na de me dia be di sa agoro no so what I say say me ho ye wo tan say me nipa ma okra biem kwa na me fe me kana man unso mu nche me untimi nche me hwe e bla be na wabo je na wo Afra wo e say afi na so question adwuma na me na atwa ne ka won pebre all right me de enkomo ni besia because ananema me hu me so o mo me jo se me won ni e o to no so fi say ono onye bibia na say ono betimi aka na Afra je enko e won kwa na ho fe Ghana fo ma be pele ho mo ho fo ma bobla chen a o betimi so sunsu ma wo aro ezi me po ba bi obodom pa me so me na twemplan bi pa ne da social media no hu me je ti a me pechiti me se me no ba kwa na se me ye bone a me ka kire no kan kweche ni pase wo twantoro wo de beche wo me a che palago ge ya wona wo US ya sa ge me nya kwa wale no nya na all right titi we dey I hope say the Ghana for person o moti no no moti nya enye nyame a ene ba mu a e ka hwe minim platform a obekọ so obi be gya wo se obi anko be gya wo se nkaye obi afra mi interview me kwa me ko so me ba bia be ko so me san ti ana me just say obesan oti a nyame na di di passem asem si bebre ti me di na nkofo mo ebi na prison na anya ko kasa na tawase nyame asem de me nyame ba ma go kan Bible na Psalms ho no Psalms no say blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly what I say o say inshira ne de odo de ho to awurade so inshira ne de onnam obonefo akwan so what I say and I say on tina abonefo tina bia nti de wuye se wo so da acho be sofi me kamfu Yesu ama me kamfu Yesu ama ka me de gini wi na ma sachela me kamfu Yesu ama se fa Yesu se wo kra agyen Yesu de ma fa ba Yesu so say Yesu so won sa we hawa osofu timi kese nipa wo yes but so wo osofu bonu betima kese be you hawa ya de pa so onye unim sa de nipa ye nti wo kese pe wanhwa na akwa ebi fufu that's a very empty me say very enya de osofu no pa na wo che kwan de be fo nyame so onipa ye tade o kese dan kopon ye ma no very empty so what I say we just say me ye de boni o mi di nsia kantam na me da to ho ni me nya hwe de bibi beto we Psalm 1 no Psalm 1 verse 1 what I say na untu kwa kenkan wa nyankopon be kire wo me me ka o de ka to wa kamate we jidi ni a Bible ma ma wa kamate foko na etena bi enya de a edu be ko say yem timi srew yem fansia but o na no kasa yi I hope say we sunsun je an kasa no me o nyankopon ye ma de bi a o je me boni a ha kese be di wachi I'm telling you nkofo me nipa bi a me do nipa e komu de nipa na ye me ya se nipa di arho na me ya o se de me ka wa asem se na me yo ni ba wo me nya bi o me nya ska wo yes me ba move match yankofo be sisi da me si dan wo me talk out ba je yankofo aye me no mani so edi no da ma me didi no mu appreciate God into me se me ya na ka se ja me ja ese me kan waja me tinya me ase me dwi nipa ho me nim se de ya wo sitie me de nifra forces kasa enne na me adum mitimi bo show nya kakra me sa koma nipa obitimi hu no ache wade obitimi hu no aboa etimi me tini pa ase ba nipa bi wona wo ya ade a you have to sign with come say you have to get your help from me all right me susu ofedua I ha any day young common e be se fina ko kamaka sa Afra ka be kasa kwa nka bi we twa so ja bibia so what I say
twa bia so achi palago den de oni police force wonu ko form dia konta ko mo dwan na wo de se wo de wo fisa asobu bibi e wo mu bia enti no ye de yem komo no ebesi a sunsum enyinya me a said na me na me di san komo na ma stop no oba we snap mo no ye nte ano eni mo no pa ye nte ano esi ana me te ano amamo ho enti no de yem fa no nsi okosua no so no minim de ari asai enti no yoruba kwa kwa no de ba snap ne de meje funsem ko minim eyawo a wo ko no be kwa kodi wo mu biu wan hwe na bibia sa ko kan papa je kra se debi enko e bibia wachire enko e bibia wachire bese ba Ghana fo hu se bibia ni twa ntro ah yeah ase be mese obi be hum no be ka se na wo sunsum kwa na wo de asem to gen so sa na me mpe so the password the make us what must and so me sign me ti so what you say empra na atwe wo mpe bibia ma je ba afọ na me wo na se mu jaye mpo ye jaye mpo ba men ka se me ye kana ma na men ko twa ntro so wo hu me once pe ya wo kana wo kese ba wo ntro na wo twa ya wo kana proof wo ho wo so me ko fam ko to o mo mi bia afra wo bo mi bia wo je bo mi bia se me twa ntro so se me no twempa bo mi bia wo de me del wa mo bia ko na me be twa ka bo mi bia o na wo de me del so me wo say wo se wonni a bo mi bia why you mistakenly ka je won so ja achepala ko ye wo no me ya wo me ya ko me ne won chebone me ne wo anya case bia wo kwa do che ko Russia na man ntam tete ye anu kwa che ne bon komo ye be sha tete ne di komo ntime no me nya wo bone se bi se ba ko je bi ka se minimum me ka asem na me asem usi asem so na no bi atwem plan na wo ka no e bone anya bone obitimi hu obi ko bitimi awale wase be kwa na ex o ex kwati meta na wadanfo so what you say enti bone bia me pewu ye de achepala kwa ye wo na me ya ba sa wo peten se achepala go ni nipa che me do nipa che me no na adu bone okay yem fa yem ko no nyina esi ha as time goes on no nse sunsun de aja ye no edidi nkomo brano nti as time goes on no ye be ko so edi nkomo de be ba bia nso no be free police case no ye ba ma aso ate ye ma moni anase mo aso ensi e wo ho medim the fresh boy papa je ba men fa we no nkonju be bi de fun mi ase ye ko san me je fun be so wo di we be ko mi hu se me jifri me jifri wo nsem me ma won ko bodua bia wo ba bia na akofa se bia asen aba me dey the fresh boy papa je me sunsun afa dua na share be bon ko pastor na handle camera edit be executive producer say Poleeno or the Armstrong all the way in the UK. Thank you for watching. You best answer share you. Bye bye.